Ovdje su sastojci potrebni za San Sebastian cheesecake, a to su krem sir, ekstrakt vanilije, jaja, limunov sok, gustin i slatko vrhnje. Prvo ćete izmiješati krem sir sa šećerom, potom ćete dodati gustin, nakon toga slatko vrhnje, nakon toga jaja i limunov sok i na samom kraju ćete dodati ekstrakt vanilije i to pečete na 250 stepeni 32 minute sa opcijom na zrak. Nakon pečenja i hlađenja od 2 do 4 sata San Sebastian je spreman za serviranje i treba da izgleda upravo ovako, a ono što želim da vam pokažem jeste kako treba da izgleda u sredini, a to jeste da bude kremasto, ne previše čvrsto, nego baš ovako kako je kod mene. Ja ću svoje da prelijem tamnom čokoladom, vi možete da prelijete također i mliječnom i rubi čokoladom, a možete da ga jedete i bez prijeliva od čokolade ukoliko niste ljubitelj čokolade.